Mapidawag titiang majeng ring iratu idedani sareng sami. Suksema aturang titiang majeng ring ugra wakil antuk gala sani sampun ketibering dewek titiang. Sadurung iriki titiang icenin pidarte ngiring iraga sarang sami ngastiki bakti majeng ring linggih ide Sanghyang Paramekawi. Sani maperbawa ide Sanghyang Widiwasa. San tukang sakaning asung kertewara nugraha ide iraga presiden mesadu ajeng ringgalah miwah genah becik sekali mangkin malarapan antuk ngucarang puja pangastungkar. Om Swastiastu. Manggala Dinas Pendidikan Provinsi Bali sani banget mustika yang titiang. Angga panureksa ring pacantokan mapidate sani banget kusumayang titiang. Para pamilat sami sani banget tresna sihin titiang. Rumah segar tepisan manah titiang presiden mesadu ajeng. Sarang iratu idedani sinareng sami. Ringgalahe becik puniki titiang pacang mapidarte sani mamurde. Sahananing basa ngawi Bali trepti. Napi sani ngawi nang titiang ngambil murde kadi punika. Sangkaning melet manah titiang ngojah sastra, ngojah basa Bali. Prian tukang sakaning panglimbakan ab, zaman akeh jatmane sani sampun lali. Ring kawentena sastra miwah basa Bali. Indike punika sami sampun keni ios ring kawentenan panglimbakan globalisasi. Panglimbakan globalisasi wenten ios sani becik. Minekadi indek sastra miwah budaya Bali ngangsan kloktah kedua negara. Santukan akeh media massa utamanya ni internet lan YouTube. Presiden lantarang paindikan sastra miwah budaya Bali. Talar para pangripta seni mangkin sampun presiden ngaraning karya di media aplikasi miwah sanitiosan. Lan nenten malih kadi dumun ngaraning karya ring lontar miwah genah tiosan. Inggih iratu disani sareng sami tan pedah saking ruwe binede. Yen sampun wenten sani becik, pasti ke sampun wenten sani kaon. Sekadi ius kaon sani kapulyang saking panglimbakan globalisasi, inggih punika akeh parejatmani engsap antuk basa miwah sastra Bali. Sangkaning sami mangkin jatmani nganggen media sosial mebasa Indonesia, taler nganggen basa dura negara. Pinaka tetepang indik kawentenan punika sampun kamedalang Undang-Undang Pergub Provinsi Bali nomor 7 Dasesia warse duang tali pelekutus. Sane dagingane indik samian jadma Bali patut mabusana adat Bali miwah membasa Bali nuju ring rahina Werespati. Inggih idelane sareng sami ngiring ngawit mangkin becikang miara kawentenan seni, adat, budaya, sastra, basa Bali druweni. Santukang nika sani ngawinang Bali ajak lestari miwah trepti. Mangde tan ngojah sastra, ngojah basa ring baos kemanten, pinaka pelaksana ngerajegang sastra lan basa Bali iriki titiang pacang mepupuh. Pupuh sani bakta yang titiang, pupuh ginade. Jemetang cening melajah, inde sastra basa Bali. Nika pina kejalaran, tersida anggen pikuko. Nika patut urat tiang, mangde jati, sida lestari budaya. Inggih iratu didani sareng sami sani kusumayang titiang. Kacutetang indik napi sani sampun wedarang titiang iwau wantah sahananing basa ngawi Bali trepti. Mauring ring Bali
pasti ke sampun nenten sida lempas saking seni, budaya, adat, sastra lan basa Bali. Nganuten undang-undang Pergub Provinsi Bali, iraga sampun sida nyaga tur ngelestariang basa Bali. Inggih, iratu didane sareng sami sane kusumayang titiang. Wantas sekadi asa punika sane presida wedarang titiang ring kalahe puniki. Dumugi pikenoh nyani. Pet prada wenten iwang baos, iwang laksana saking titiang, banget titiang lungsur, geng rene pangampura. Maka wasenaning atur puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.